Layang-layang nih guys. Nah, ini layang-layang Bang Bobby. Inilah dia di atas nih. Inilah lapangannya. Arenanya guys. Bokin. Wah, baru turun guys. Turun baru. Inilah arenanya guys. Wah. Pemain-pemain ini. Saudara kita dari Pariaman guys. Ini guys. Arenanya guys. Ini layang mana guys? Oh, di atas guys ya. Inilah. Ini saudara kita guys, Piaman nih guys. Ada Piaman juga guys. Piaman layang-layang baru guys. Nah, layang-layang Piaman tuh guys di atas guys. Inilah saudara kita Piaman ini. Inilah dia, yang bawa. Itu Sergei di atik ini jadi. Wah, itu dah Sergei guys. Sergei naik emosinya guys. 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 Guys, Sergei nggak. Sengaja. Hah? Iya. Ini ada suhu guys. Suhu Sergei guys. Naik gulanya guys. Guys. Tambah benangnya itu. Guys. Aneh guys, buruknya turun guys. Buruk nggak main guys. Mana? Kondinya apa ya tonda eh? HP angin nih. Yang kuis apa loh? Ya yang kuis ya? Nyok. Takkan tak ke? Gana buat dah tu. Kita kamera. Buat kena. Siapa rekam? Buat kena dah buatnya mah. Rekam lah. Kasihin na mini lah Riga. Jangan sini. Enggak boleh. Lolang kan Pak Randy? Nyak ya. Nyak ya. Mana video ni? Garam Sergei, garam.
Kurang naik dah ni. Jadi